back foot movement first. And here we forward. Keep going, keep going. Ар бир адам өзүн өзү коргоону билиш керек, потому что биз билбейбиз кандай моменттерге туш келебиз, кандай учурларды баштан кечиребиз. Ошол үчүн ар бир нерсеге даяр болуш үчүн биз келип азыр жакшы мүмкүнчүлүктү колдонуп учурбай катышып атабыз. So we heard that bride kidnapping is a big problem in Kyrgyzstan, and we believe that it's important for women to know how to protect themselves, even if they feel small or weak. Self-protection, a lot of it is in the mind. So if we can teach them, they can protect themselves and they can help protect each other. You're gonna need to be closer to the mitt for this than you were for punches. Ар жакта дүйнөдө кыздарга каршы, аялга каршы жаман нерсе болот. Ошол үчүн ар бир аял, ар бир кыз өзүн өзү коргогонго билиш керек. Bu işlet Amerika'da 10 yıldan beri özünü özü koruyor. Seks Merhaba başlaması gele. Satımız Kırgızistan'ın gelecekte kargargan keldiğinler için. Ошол жаман адамдар атака кылса, биз өзүбүздү сактап калганга, милицияга чалганга чейинки хотя бы кыска убакытта биринчи медициналык жардамга окшош эле биринчи өзүбүздү коргогонго жардам берет деп ойлойм.